Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana, ti utang, rumbeng abayadan, sanket apaglibakan. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Junisha, agpili ka nuan niya ti kayat mo. Saka ti baboy, ulo, ano pang igado? Ay na, awan pa'y kwartak ita. Utang mat, 1 month to pay. Ay, utang? Iso nga galakan, tadagita ka arubam, nagalada. Ay, kasta aya. Di mo kunain at tuyo ti sidaam, idinto takarni ti sidaanda. Ay na, maangot da. Si kanto lamanin ti pag-iistoryaan da no ko Sige, daytoy man kukod ti alaak. Anya pay? Daytoy pa'y pang-iga do. Agpili ka pa'y Gusto dagito yun. Basta laglagi pam. 1 month to pay. Naglakada ka alakwan manang. No ada agi sursor dito balay, agala kamot adagos. Utang dayta. Nagrigat ti ado ti utang na. Ay na amin ataga dito lugar tayo, ada utang na. Anya katadanag mo na yan. Kasano, no umay da kanto singirad. Mabayag pa'y dayta. Ingkakit ang lutong. Anya ti ilutok. Agpili ka ditan Jay nala kaalutwon, tamabisina ko. Isumat lagayam awan man to pe, tila ko day di abakla, taday nagkulbot mat day to'y karne. Ay, nakabubutang ang mga numatukol day to postisaw. Jakto pa'y mangalngal. Ay saus, delikadaw. Apay, si Martin kamot anangan. Ay sus, natukulan to'y postisaw. Jakin nga to, wano akin baba? Day to aking nga to. Ay na, kasano akon ngay ama kaisuro no kastaw. Saan samat asimrak ni Ma'am Junisha ita? Ay, nag-text kanya. Agsakit ka no? Agsakit. Kat no nagkita kami laang idikalman. Kalat siguro ang nagsakit Adamot kastakot. Barang sumrak to ayin ton bigat. Barang tane, pinagawid kon dagiti estudyante na. Ingkalata ipatarimaan ije dentista de tapos tiso manang. Adaya kwartak. Basta surutom di imbagakan kang aramidang. Ipigkat ko babaan itiglo? Ijay tengatap no agdeket dang. Ay naskan garod nga inayadak. Basol day abakla. Nagkulbet met gayam jay lako na karnay. Ay! Manang! Naibatak ti pustiso. Ay unay kamutan. Di mula inan-an na danon. Kita aman. Ad-adan ana perde. Nagbalin matin alima. Ay, awanan. Jakon may pagkat. Anya nga itateramida manang. Nagrigat matin ti kastol. Nag-text man ni Ma'am Junisha. Kahit sumrak ka naon. Saan pa'y ka no? Ay, awan mat nga ron ti substitute teacher. Agkita kami kano ijay sentro inton madamdama. Taapay ka naw. Damagak to no apay. Amangan no adda kasapulan na kan ka. Amumat day jay agayim mo. Sa bagay. Amuklat na no anya ti kasapulan na. Mare. Amukon, mare. Kasapulak ngamin. Ay, kita akmantilangam. No awan pustiso. Nagtala ka man. Kakaasi aklang nga rodon amang kalkalob day ti ropa. Sapay nag-order ka iti fried chicken. Kasanong ngay angal-ngalin dayta. Iawid kun ata si daan ni ading ko. Sige irwar mo di bulbuludak akwarta. Manganta pa'y mat saan kang agapura? Samsambuta nga rodya dentista. Agrikapton. Aywan anya. Manot ka sa pulam ayan. Kahit nagkita kayo kan ni Ma'am Junisha. Wen. Umutang mat gayam iti kwarta. Kunakun kahit. Isuasana kun amaklaat. Nadadaal dya pustiso na. Ay, nagrigatan day ta napasamak.
Ay, nakulbet kanu ngamin jay karne asindada. Nalipatan na siguro, aposteso tingipan na. Siguro bareng bayadan na adagos jay inutang na kanyak a kwarta. Mayatan to yung ngipin ko. Kitawag man manang. Mas may mayat da ito yung jay sigod apostiso. Annadamon Wen, anya ngay, nakaluto kan. Wen manang, mangantayon. Anya ngay tisidaan. Day jay kukod ti baboy nga inutang mo kan ni bakla. Na, apay ngay aday tamanun. Kat isulang matan ti addaan na bati asidaan. Inanger mo anay ba? Jak makasida iti dayta. Mabuteng akong amangan no madadael manen to'y postisok. Sapay nagngina ti pinagpaaramid ko iti daytol. Ay, oray ngamin manu nga oras nga ang angram dayta. San lata alumuknang? Saan sama ngamin apud no akar ni ti baboy jay impautang na. Ada ngay ti panagkunam. Plastik samot akar na. Ada ayamot kasta. Ay na, ibagakan ka. Mabalindan ti agaramid ita iti plastik amakmakan. Damagam to, inton umay nakasingiran ni bakla. Panagbabayad din aya. Adan samot din makabulan nan manang. Siguro, umay na kanton singiran. Ay, isumat lagayam nga agpatingga di talapayag mo ti isem mo itay. Itay nag-flag racing tayo. Tabaron day tapos tisom. Ay katun amare, jaket ipasikatan. Agam, kasla nakayelyelo mat day ta. Ngam tay sigod apostisom. Yelo aya. Wen nga rod, kasla saan ka naggisigis iti makabulan. Gapo iti kolor ti postisom. Mabainak samot ten nga agsao. Manut binayadam iti day tangay. Imbayad ko amin di inutang ko ken ka 10,000. Anya? Ay, no amukla amapan ka iti dentista. Rekomendakan iti papapanak a dentista. Ay na, di mo lakit imbagbaga kanya ko. Jak lang amin nalagip kat. Sayang. No ijay ka anapan, saan ko maakas ta kayelo day tapos tisom. Oh, kumusta, Ma'am Junisha? Nay, apay ngay awing-iwing tisong batmaw. Na. Ita, agtang-tangad ka. Mawata ko. Saan ka makasao? Kunak man, no nagpapustiso kan. Kasano ngay ang makaisuro ni Mang Junisha, kat bungal sapay mat. Ay, adan pustiso na. Impakita ng tupay kanya. Apay nga rod ngay asaan nga agsao. Mabain siguro nga agsao Ay, yelumot ngamin ti kolor dya impaaramid na apostiso na. Sapay nagngina. Ay, unay matdaytan. Jak mo, no anyat aramidan nan, ija postiso na. Talaga ka di ayelaw. Wen, kaslama isngarod ti kinayelo na. Jay yellow corn? Wen, nakarkaro pa'y Itayak pa'y abusina, ngam aman ti mangilukat itiri daw ti balayo. Adak di tao jak lamang businam ta nagpigsa ti music ko. Ilmlamangan yun sama ti utang yo. Ni manang ko Junisha ti singiram, sana siya. Kat ayan nga ni manang mo. Kat napan nang isuro Amo namat nga itangal daw nga umayak ag singir. Kasano mat abayadan da ka? Kat super duper cool bat mat dyan pautang mo kada kami? Anya super duper cool bet asasawa mat. Uray lang naguddo di pustiso ni manang ko. Nalpas yu asinda, ita, kasta ti bagayo. Hay, agbayad kayo kit deng. Yelo ayang agpaiso da ito ngipon ko. Manang. Ay, unay ka matin. Makapakigtot ka mo. Anya ti aramidam dita sangwana ti sarming. Imbaga nga minjay ko teacher ko, ay yelo ka no da ito ngipon ko. Yelo?
Isungarod akit kitaek dito'y sarmaing. Di mo kaya ti Yelo ang ngipan? Asino kumangay ti mga yat iti yelo ang ngipan? Ibagadan tupay asa anak nga gisgisi guys. Kunada mat, mas healthy ka no ti Yelo ang ngipan. No pasukatak day to ngipon ko. Aggastusak manun. Sapay nagdakkel ti binayadam dita. Un nga raw, 10,000. Imay pa yung jag sing-singir. May samo day jay. Umay nasingiran di nagkulbet ala ko na. Isumat ti kunak. Peken samot ababoy di pinartida. Peke, ababoy. Patin samo day to pustiso. Peke. Ay, amin langan. Peke. Ayan na nga ni ma'am. Napanagisuro Saanin nga gawawid? Di na kaya tabayadan ti utang na? Hoy, nasurok asangaribo jay utang na kanyak akarnit baboy. Karni ti baboy peke. Anya peke? Hoy, peke nga bagbagam dita? Talaga mo't peke, jem pautang mo kada kami Idarum kayo iti kasta nga ibagbagayo. Pirpirgin nyo tinagan ko. Idarum kayo. Tandaanan nyo dayta. I will demand you. Excuse me. Ha? Asino ka? Bawal ti bastalatan sumarak dito eskwelaan may. Kasta ka disi. Angam, dito ikadi nga igisursuro ni Ma'am Junicia. Wan, apay. Umay ko singiran jay utang na akarnit baboy. Ha? Adda utang na kan ka? Wen, may sa kilo akukod, igado kan pang adubo jay inutang na. Sige. Dito'y kalaang tayo nakayaban. Bawal nga men ti agpastrak iti outsider. Asino day di abak lang agsingsingir? Muna kamot ka no, ma'am. Adda ijayruar. Day to apanagro-pro-pa. Agutang iti kukod kas kada pang iga daw. Katsi ka, ma'am. Diya lamabainan. Adamot kwartak ng igatang ko. Isumat ti kunak. Bayam, agawid tulat ta. Awan utang ko, sir. Saan na kadi papanawin ase? Kahit kulang mo't ang makasarita ni Ma'am Junicia. Saan nga rod amabalain? Sa may sa, awan mat kan utang na kan ka. Imbaga na dayto ha? Hoy, di uray pakita ken katilistaan. Ay, saanin? Pumanaw kakit din, tani. Mangrugin ti klase may. Apay nga kasta dayta at tao. May strapay mo't nga rod. Hoy, di na matamot agbayad iti utang na. Idarum ko! I will demand her! Apay, asino dyan nagpukpuk ka o Jerwar? Jay bakla nga umay agsingsingir. Utang ka no ni Ma'am Junicia. Adamot utang ni Ma'am Junicia kan kwa na? Isumati ko na. Ang mamati ka. Ni Ma'am Junicia, adda utang na. Adamot utang na kanyak. Nakabayad sa mutan. Ay, di naktupay kasarsarita itan. Labsa-labsan naklaeng. Ay, kasanungay nga ta amasingir ko. No kasta. Pudno nga road ang nagrigat asingiran. Nagtiwid nga road. Ay, awan lat sir-sirbi na atitsyar. Jakla ko man pinautangan. Tagnanayon abungal. Amo manang no anyat impukpukaw di nagutanga mabakla. Anya ngay? I will demand her kunana. Ay, talaga nga awan amu day di abakla. Rung day ta demand ngay bagbagana. Agkarasubling o may agsingir. Manang, ti utang, rumbeng abayadan. Saan apaglibakan? Ay, nagado ti babayadak. Diyan kun amu ti unao. Ay, saan nasayaday ta nga imahem? No maamuan dagiti tattao, at di mo amu ti agbayad iti utang mo. Wan nga rod. Malagip ko pa iti imbaga day dinanang kantatang. Respetarem dagiti dadduma, tapno respetaran da ka. Tadagiti ammo na ti mang respetar iti pada na a tao. Magunod na mo tinaan anay a respeto. Wan, sige. Bayadak dagiti utang ko.
pudno day ta akinunam ading ko. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao akunana. Ti utang rumbeng abayadan. Saan ket apaglibakan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ngestasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.